Amwe a muingi uyu marathie marimite iguru magietha kuraiha hihi niguo mahote kuhunjia thayu wega guku Garissa kuria thayu uthirite mucamo matuko-ini ma ica ikuhi. Makuite ibandiko cia kuhunjia thayu na gucokia urumwe gatagati-ini ka arumiriria mawitikio ngurani aria maikaraga Garissa. Na gitumi kinene kia mirurungano ino ni gucakaya na arutani atatu na arutwana aria moragitwo matharikira-ini ma itoi cia Alshabaab mweri-ini uyu wa Januari. Uzunika walimu wanamalizwa, uzunika watoto wanamalizwa bila sababu, na hatuwezi kubali kutofautisha sisi na Wakenya wengine, tuko kibinadamu kimoja. Arutwo acio na cukuru wa muthingi wa Karetho moragirwo tariki 6 hindi iria itoi cia tharikire cukuru ucio iri na itanya ria kugera ngero arutani aria mataumite mwena ucio, na kiumia kimwe thutha ucio arutani atatu a cukuru wa Kamuthe magitharikirwo ni itoi na kuragwo, undu uria wacungiriirie arutani amwe aria mataumite mwena ucio kuoha thabari na gucoka kwao, angi makiruta mukana kinyagia wa gutiga wira wona maga guthamio kuuma kuu ni commission ya kuandika arutani ya TSC. Shule zimefungwa, hospitali zimefungwa. Kwa hivyo kama jamii ya Garissa, wananchi wa kawaida, tumesema kwamba lazima tuonyeshe itikadi yetu ya kwamba hatuko tayari vitendo kama hiyo itendeke. Trials has really affected us. We are not discriminating any kind of society. Garissa is home for everyone. Garissa is peace. Tiga ikundi ici cia muingi, atongoria Garissa ni merika gutabania mucamanio na kuorotana iguru ria matharikira ma itoi ici cia Alshabaab kuria maugire irahithwo ni andu amwe a mbari imwe cia ruriri rwa Shumari, na riu ona ikundi ici irenda borithi mahuthire hinya wothe kuhukia ngero ici. Nyinyi wazee wa Garissa, vijana wa Garissa, wazee, toeni hawa watu wako miongoni mwenyu. Wakenya tuamuke, tushikane mkono bega kwa bega, tuzuie hii adui ambao wanagombanisha sisi Waislamu na Wakristo, wanataka kugombanisha. Na sisi hatuwezi kubali ya kwamba walimu zetu na madaktari zetu ziwawe na sisi tukae. We'll try our best to fight and to take a fight against them. I want to tell the government that they should put more focus on the youth and leave these minor things that they are wasting time and using a lot of resources on it. O mweri-ini uyu President Uhuru Kenyatta ari na atongoria honge cia ugitiri bururi-ini mwena wa Mombatha ni athire honge icio igarurire uria ikoretwo iking'ethanira na itoi niguo gucokia thayu. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Harun Njoroge wa Maina.